Hani kapor kumuwi na prengin ng mikmat. Nakuha banay ka kruwo ka basyay. Yagi kun samla jong jala bat kham tam yagi kun samla jong jay penriu. Namar ngaling nga pisa ngangit skem. Bagi kun samla ru kiling ki pisa. Bagi kun samla ki badai hok ki pas hok lam bagi jing puli ki jongki kim le bandu ika hok ha ban apply ki kam ki jongki. Ha ka badai bat ka advertisement lamba ka office jong inspector of police lamba ka police recruitment ka ba lapen mi akan rutrik march arja psau ba la khot ru ya kita baron ke jingmut bukan apply lamba ka online lamba ka Meghalaya police.government.in ka bakin pidyang nadu ka shitrik bat mentala rapat nadu ka paratrik ka mut lamondi tidak jing sukya man siem ngalabu ya ta jing perkhat bahai kan don ka legal basis kani kalong purely illegal lembak kani ka advertisement ka ba ka upper age limit labu ya ka kerta ka batang hadu arpway na ka batapan apply ki constable post batang arpnyo ka kerta ban apply ya ka SI post ka bade ka sub inspector bat kumach perken mau baki total post ki badon kumba 8,000 khandai spa lai pu prakat no kan long jikar khu ki khun samla ki bari ko hok ban yo ya ka hok ka jongki bar kani kala peling a perpisai nga namar ba ka assembly nginum la ban pelong bat kumju ka government ru kamdon namar ka model code of conduct ngala perkhat ngala khuslai ngala pisah bat ngala sudai banyak kendu ya ka secretary juga Central Recruitment Board Madam Mary GT Sangma nglayo banyak keren ban pan ke jingshai halor kanu kanu nongrim lapan mi ni advertisement ka ba contradict ya ka OM ka badi laitrik ubnai baar arhajar arpuar ka ba pen mau yang haru ba katba ka jala kadang pen kre na ka banta ban rakhi ya sanpo snem ya celebration jubilee ki jongka hakji alanti sanpo tuli ki snem lapan kan mau yang aru bagi por ka baya dawa ya la ka jong jela banyak khlat na ka sam baka surglami ba no hill state no rest bat ngaru ngalalit hakaban agitate persya government ba boycott ya celebration da bong no solution no celebration ngara santali kimat ha baka way na plan ni kimat ka sarkar hadin arsi kambansi kapan pendem baban pelong kami ke age relaxation haka lai puar ka badai ka kerta ka bagi de ban kut haka ban apply ki kam la iPad extra sa sansnem ka ba penjalan nyo ka kerta kani gadi jo nong tang konstituensi jonga ki khun samla lagi khun samla jong ka jai penriu tin re bangala keli ya kani lapan pau baka dei lembag police department bat kani kalong purely contradicting bat kani ka OM jong ka lai tarik upanay ba arjar puar tiba la ajumut lembang ni secretary yang aban ong bani kedu government banyak government ngong government kalong poles namar kadau ngam bansi ngala phone ngala persang bani kedu ndai namar ka por ka kim ngala syukur ka phone bat home secretary menen ka singi ka santri bangala bu ini ka jingkeli ka ju ka jingkeli kila jubang palale kan dia lembang revise uniform guidelines bat kan dia ngalong yaki bakumno pi violate fi penken yala ka jong ka rules and norms ka balemba kani ka OM laitrik brai baar jong arja arpuar la kran shai ba as maybe notified by the personal department no any other ndai kiwi ki department ndai tang lemba ka personal department tengah keli ya uni officer wong ba ngidang penkre still on the process kumno pila on penbi par ini advertisement ada still on the process kani kalong kababean kani kapaw bani government MDA2 kamday for the youth kadi against the youth but kani kalong kaji pendu no fundamental rights to life kalau mau penduk no, but deprive no, ika hok joki khun samla. Namar kadau, ngalabu, ya kata kejung ai jumut,
without delaying, without further delaying, nakaliang Johnny bureaucrats kide ban pass immediately. Lembaga korejandam ban penbaik yang ni kejumpa kala. Kenang ba ki khun samla ki numdu ila ka jong ka hok. Tani kentin lembaga ni kerwo ngai khublei yapi iwei piwei.